nado kasngi kabalakaya nga hadu bangalalong MLA ngalalong minister hadu mentakasngi kajing hikai jung kikimi kikipa kalong bay dalong ubriu butibriu tiblay dalong ubriu ubatray ya kahok wajulong ubriu baarsam habale ino le kanu kakam le da kalinti baro hangni kikimi kikipa hikikun la de hikai kumno long kibri kibatibri tiblay kun haba pile kanu kam datib bapile da kalinti kabaday judi bantok ban syukur judi ban arsam kita kiju pada mi sabar ikun kibri berki oman le arsam hakanu kalinti pilong kumkini nong yalam kay kapapikai ngangap liang ngong to lada pikai kumtai di pajba lada kalong tanga ka election kabyang kaba yo ki pendan kami ka to ka jenlong ka jingem jogi ya pendan kampat ya ka to ka jenlong sa kawai ka benta ka jingem jogi hakata kapor pinlibat yeno ya kita ki bapak kumtane ni hapan bu ka jingkili nga om bay hapasit basay lada pikersan yu bahab ru om bay bakersan dam kersan ru om bay bam kersan dan bahaba yesay ka katin ka tilit man ye bay perkat sniu man ma yes sniu iwe dan la balong kumtakin man ye bay hikai ban ya arsap yo lesi ka dang na padi karung sa adu hayin pintip sano waju hikai ye ka kam ka basniu hikai ye ka basniu bapli ki khun samla menta pindapen ngai ladi ngarang ditong samla rang ba ngasutu ya kajing e jugi samla ngami sakman bangan long kumunong yalam bangan le kakam nan le yala ka benta ngasutu ya kajing e kajongki handre nga ong tang kawe tutip kani bahaswa ban le ya kanu kakam da perkhat da puson ba da penle ki jing mojing perkhat ba sasim ya karai mendai ya kabangin si songsit lumar menta perbayalap election songsit hari kelem perkat pat ya kabasadin ngonga kadi kabasniu kani kajing yalam mensiyo songsit manum donso kakor kaburam mene saban wan kat patkut ka election jukiwe ngiyeng hangtai kasan menengam sya inu ruban yang ngapak perlipati badi kata kadi balai banga guram ya kiwe nanti kita kibawan ke parti kajungi ngapa mare ngapa pelem ngom burom soai ka meeting jom kibai ni klem rong kapat mi maki komunong yalang ngong ngap nai hala kat ba kibai pade hak mat yeng jonga kiwan tem ni kibai kui jenroi daya kenrum menelai kenrum ndeng suong mga jai ngimde ya kabangin longkum kita lada kita ki longkum ta pensutu iki de kadenti kabade bangim de ya kabangin susit ya ke kabam de habangi tre ya kakam pikwa ban long nong yalam pikwa ban long nong mikmat hikai de kadenti kabade peni kadenti kababet kipat bar kinbud ngangit balada ubah heb ulale sniu kan ni pat ba umdan bawan mentaka janmin umdan bawan mentaka janmin Henry, Trey ya daga hok, Trey ya kelinti kepada Himdon kam banda perta upai ba unwan hi. Kata ka di kajingit ke baskem ke jonga. Manya tu ya pi ya ka di kajanmit. Kilawan hakeling saudong ka konsumsi kilalit. Hakini ki kindiat sengi. Masuk sarang menong baka jelam megalia. Ngiyo kasin ka paningkong du nadu bangiyo ya kajela ngi mentang ngiyo bangin host ka national games nga kini kisngi ngam simladon nga hapan ni si Delhi ban penbiang nam takikam kijam bangi host ka national games usna marjar ar punyo lada ngam ledru kipat ba kinsa kanto kinong upat ba na baro kinong motoresan ki GDU kum ni minister taga kamram na di rumla kat badang leit nga sabar man pendap ya ka kamram kipan bena hakiyo ana bo MLA ulati ngana umnut su tamon wan hamiting yo ru banga nga kini ngam don kam bun tili kiyo tang artili kiyo ngadon ya ka jing scam
batang artli kiyaw huwag hui terik baro kintep dot housing kadedam day kiyaw nga gini meeting yaw kia keren si pang kata ka stadium kabahakin si Swa bangan keren menta ka janmi rumenin datip kani bangalapan map so na ginong kensi ka bangahap bangan keren. Malum ka meeting ya ka kensi pulun ngalaban keren na meeting yung Maria menin ngamtre keren ngamtre pensay. Mga juang habang ile kinuno ka kam ni banle ka lenti. Swa bangan wan bangan penpenas upay ba bangan pensay kadi ka hok swa yigi nok kensi bakin tip ya kani. Malum na ka meeting menin banga daong iki bawat num sngowi wat num dom yang namar kilap pensutu baklay baro ko ka konsensi ngamban si ngahapan pensay kiong bangalale don bore kata kasidiam bangalara na po kensi sata kiju kibriu kibahala ya kata kidi kiju kibriu kibayasong meeting haying jongalak anu posinso kili ya kata la dakam day ha kajing ra ya katu kasidiam kadi bang iklam yo ya kacaka Kamdan iyay pada kawi kadaw. Nilasong nyosin prasin kisordar juga kinsi pelun baru kawi kisketrisnong baru kawi ginong yalam juga sport club kinsi pelun presiden udah kandidat juga parti VPP. Ya dan lang kiri orang ba juga tan kinsi baru ya dan lang. Nyo prasin yesong meeting lawat cakang imyo kanu kanuru manya badu kasking hapangan ra. Pada suaya ke penganraru ngada lumda ke meeting ngada pensai ski nang yalam jo kisnang gitau hapo ka kensi pulun ngopet ke longkum ni kimakiru ki kebor ke hoje yang pengimio cakang lem nusu handai gitu giju ki beri ki belaktip sai lu baro kisai pada ka kot hanapet hang ni la tok kum ni ulara kumta uju ubriu nga mau ni pitang kawe pikwa banlong nong yalam pikwa banlong nong mikmat job pa job pilay alam baklay pa ba tangkat tangong pilakut wangun job pa job pilatok la sukor tangkat tagala di kakam kabesniyo kali kani lada kinur panong wang wan hayeng wa meliru lada kinur nganga keren ni kajing sisa ngam jutrok kali kani lada kikam doy hanre ban pentame upay ba pada kisay de kikot kiyong buwa meliru lali don bor kitip syay ya ka AK baroru kidang nut panong kumta Henry kaway ka mga ong ipi habang itrey kani ka kam ngintray ka jing jay bali ka mga ong kani ka kantin baro kiniki nado bagi job MLA kidon ki parti nomor ngingi don ka ruling tingi habon kam manginpet kumu minister abon kam man pe ka state abon kam man penyaji ka sarkar kibadon ruling kibadon opposition de kidon por banlit badmit ba step Saman kisnong manilay pa niya perta. Henry ngi kum ka parti nisong ya ki meeting. Pilalap ya ka parti SPDP ya bakal kento ya nuino. Bangin kawang kti. Pitip apar bangisong ya ka isi jong ka parti. Ngakren kani ya ka meeting ngong bakin mau kani. Ngi ka parti laseng ya kani ka parti hakinong rim ki baskem. Mga wala pang ang padyo kendo ya may duping. Hanay lang nga pet ki video ba ikiren nga pa jiya slow si sin ruben in kanto brio. Mam jiya slow ba in kanto brio yano yunuru. Ikiren niya ka jing sisa, ikiren niya ka hok iya ya ka nung rim. Bari klem rem su, kipay ba nung ston ki klem pen rem su yai. Hangalak ren niya ka niya ka pati nga mangiru nginyan in boot ya ka niya ka nuksa. Nginum ya kawang kti ikiwe ki parti, nginyan si election, nginyan supay ba daga jing sisa, ngin kren niya ka hok batuk ngej bat sanya ublay rundon rekat bagi pai baru kinji ke parti ke jungi ngidan tang angot kia melementa ngamkwa ya kebangan keren harapon belum presiden manu long manu dan dengan suang ipitang kat ni bamangi angot kia melingi ya perkat ya keni yang menta kasgi ngidan angot kia melingi kwa bau aku prangi laban kiusan mun ni kwa bakan ni kapor kalade ka jing sedang pingamong jing ki imbiang Henry ka jing kiu biang nama ka parti SPDP ka klam yak menuru Yempa judo nong yalam mayeng dorbar tawan laksan pautam telikisnem man ka election ngidon beki yamali bat hakani ka kenti ka pementar ngidon argut ban baong ipi kani ka jing sedang
Jongka jengkeu jongka parti HSPDP. Banoi PI lagi kong tay kan iga kenti ke pemerintah. Namar ngadon ni ke jingkermen ngadon ni ke jingit scam. Baka mau sundut nginjom. Garamrah nginjom kanong stone nginjom. Ailan sekamu tarasan nginjom. Pensi kini sawut kising kumnukin kerhu ada si council. Sing man kerhu penjob i kong tay penda pinsaya sko kumnu kising kerhu pada si council. Nginginum kerhu hamadan lan ya surok. Ngin kerhu akajaka kabadiban kerhu. Hila je nga bangan kerhu yang darbat hawan lada kadi kapur nga ban kerhu ang tay ngan kerhu ang tay. Lada pije di kong tay kumiyam di si jong pi. Mai ini kerhu apa di si council ndi halintia singkin. Ma pije di ngi bangin lek ang tay. Mdai bangin dan surok. Handai abakut ngong ipitang kan ni ngamdan kajing ben kajing kento yano ino partiru yakino kini partiru lada pipek baro ki parti sengrulum baro kidan yaka manifesto ka babha baro kidan ki kita ki yang kinogrem ki baskem kidan kita ki points ki babha bangi kwa ban penurlong baro ki parti ki babha ngamben gawe ka parti menta men mit pirai bangi scam be adwa ko iterik scam Ninya lecce lagi senang, ninya pensutu di perlok di para jor jongi, ki marjan marpa jongi, ki bahing basem, bakin tepet, bakin ay kafut, haka parti HSPDP, hawar po iterik, bakin sanya kasapa kadur jong using, menjor. Kupesi bone.